whaatalo whātu i le nei fo i tae au mā lo le folau, alo mai o tala la Radio Samoa. I tala to mua, o so whae le tamaititi a o ngā whaia o ngā to alua na nafi kala i estete, wha au ngā ai se leulu. Lata i leitu lai lua i lea wauri lea na wala awai leo leo mai whapea na tupu. I leitu a iei o ngā tūlanga lua i hai ata community campus i Aranui. Ripoti o le tasi whaia o ngā na la velo na lima a o leisi o le manu anga i lo nao. Ma e lalo mai o le se fulu wono tau sanga le matu o le tamaititi a o ngā na whaia. Wa wha malolo nei whaia o ngā moaso tutoe o le nei vaiaso. Ma o le alavana tonga fitia i lea o ngā tau le mo o miai leo i le whalimai. O lo o tatala pea le hai ata community campus i le so moa o onga. Ma o lo o wha solo pea nei foi so e ngā māsania leo leo. Te lau 50 miliona le ofo le TAB watu inatu i le malo i tau wofo ai mo sona lai sene whai eisa casino online peitai o leo wale ai mai le minister. O leo lo tatala le avanoa mo tau wofonga ne e whaamatu umai ai lai sene ma whai e ona whai casino online mo leo waitaini. O se avanoa watu si ai ma le TAB le minister le Internal Affairs Brooke Van Wouden i a whai se suinga i le tūla fono. Ina ia whaatanga i la toi to tono le maketi le neo casino e whaia online. O le TAB o sei tū tino pūlea i lalo tū la fono le pāle nene. Ma o loo whaatū la fono ina fo i mea ma whaiona i a whaia. Ma o loo sawai e le ma whaiona whaia se online casino. I se tali le ministeria Van Wouden e le ai ma le tala e le tatau na tae atuai ma le maloi to tonu o ta alonga whai tupe nei. Whaatupula ia le ngā oi ta avale, ai wasau ai fo i male tālau leo wa iei whai ngā fōwo lātou wha o ngā ina. Ma awele kamupani ini siwa le eia ma ai, le lata i le fitu se lau tālu sanga. Tālu mai le amatanga o le neitau sanga e wheso o ta i mata avale ngā oi i totonu lava ia na o au kilani. O nisi o neita avale wha apeo le lava sa loka i le taimi na ngā oi ai. Ma o le fōlinga mai na wha o ngā i whai ngā teko no losi wha nei o na pō. O au kilani o loko mawalu ngai lava le whai numero o ta avale ngā oi i totono New Zealand. So ai Canterbury ma Waikato. O le tu ai ngata avale o loko tele na ngā oi i totono le atunuu. O le Toyota Aqua, Toyota Corolla, ma le Nissan Tida. O le ai body cameras mo si kulati uma le Westfield. O shopping centers nei a le Westfield e le ngata i New Zealand nei ai whaape au se tālia. Whaamauninga le nei mai le Center Group lea e ana ina le fast food ma le lua Westfield malls, tolus food ma le fitu i au se tālia, ma le lima i New Zealand nei. Ma o se swinga ua whaia mo le saunga le mu. Ai ele i sau body cameras o le tausanga te aluaina wha au popo ai e pūlenga o fu maisi e ei vest e malu pui pui ai se kulati. O leo mata e maua mai me po e ata nei, o le awha au ngā lea e le pūlenga moso e suenga i le ngata i tutonu o lona lava loto i whale, ai whaapea isi pūlenga i tua e pe o le ofisa o leo leo. Whaai watu i tala mai au se tālia. To e fo i maiti i munga ma mawha malolonga i mātua Queeni Selani au se tālia i le vaiaso nei, ma ripotia mai o lea e whaawau mai i le so. O le tui mātua leo lo ma mawha i eile pa ua le timu, whaawau mai ai Northern Territory ma mātua i Sisifo. Ma e ono to e a whātia i le whaai unga le vaiaso nei whaasolo atu i le amatanga o le vaiaso fou. E ei vaenga Queeni Selani o lea lava le i longa o na ea mai i le whao Alfred, peitai o lea ua to e a awhia. O le vaiaso nei fo iolo o whaawau mai ai asia singa le palemia ia Anthony Albanese i vaenga na whaalea ina i le whao Alfred, pe ona ripotia Hervey Bay ma New South Wales. I tūtau tupe e ono o atu i le tasi tesi lua piliona, tupe whaalu ono mea na whaalea ina e le whao Alfred. Talanalo Radio Samoa, manuia tele le nei aso.